Marauga tuitije baby top atakuja. Ndio huyo. Haya ginya YouTube. I've never been in YouTube live. Well done. Marada ko jori atemuti ke jori. Yes, ando marauga maraoria kwanza ukoretwo ohana ati arafu marauga riu umetere ati matigwitikia utaugite ati koretwo de mwega tororeria imanyata tororeria yoguo exactly beautiful juge wa bere ni dakena ni kunjeta guku media na nyambe ndi muhe pole to ni ndiraigua ni murare na tumaundu turamunyitite hasa we Timo na Kish na ginya mundu kwitwo Kevo na hiki anyu ndiraigua ni mukite na hikiruga no nyende wa mbere ahiki anyu ni ndigumwira pole ni njugutire mundu ngitana iruga rithie uru koguo gutire mundu ngenda uguo ona acio amika matingenda uguo koguo ne njembe ndimuhe pole wa keri ndimwire guku ni twamunyite geni on behalf of Kameme andu ni makuria ndirauria ndi Kameme kare ni CEO ona ngikorwo ndi mwiki omunene ndiri na ni ndimwite tuhigura mirango mutingike expect wa ngothi yoke guku kumwita koguo na CEO ni mundu munene agitumire jaguti twoka twamwita K-Fest goko na mafans of course Karaiko niyo partners aito athini wa K-Fest na aini aito Samido Tony Young akina Wanjine twina surprise guest artist thaithano cia utuko nigetha riu thaa thita na nini nguka ni undu wako ndiraheanite gitangatho so karibuni nyote wale wanatoka Thika Road wale wanatoka Kiambu Road ukifika Ruiru uliza Imani Grounds ukienda huko watoto na machoku utaona venye tumeka hizi tear drops najua mmewapostia wanaona vile kameshika sasa ticketing imeanza watu wameanza kukunywa manyata tuko na Claret tuko na EBL tuko na Balozi tuko na Odibet tuko na Raha Premium tuko na Dama tuko na Fresha tuko na maji za Fresha tuko na maziwa tuko na Muratina tuko na nyama choma kuna mpaka Farmers Choice Astro filling station muingie huko Astro Energies munywe maguta kou moke goko gwito sound ni ya modogo to Wima Fest organized by Global Events. K-Fest is a place to be and at midnight before the top artists waingia sasa mabazenga pia kutakuwa na announcement ingine ati mwenda wazimu so tujua ni engagement ama ni nini ama ni ball ama ni DJ Dibula ko huku Awaya MC Getoero the topest MC Jassy akina Castro Media Kororia Kikuyu Vibes Kish Mumbiz Kikuyu Stars Nungari wote na nani sijataja kwa hii forum Kenya Central Media Tumamoto Nyarari ya Muranga Kish Media na huko mta nini msisikie uoga kukula everything here is good atuta ena vizuri so just relax mambo ni mazuri and of course thank you to Media Max Kameme FM Kameme TV tuko corona kegwa goko niguo tuko hiha murio and thank you to our main we call them gold sponsor wala anabai gold Odibet unaona vile amejianika huko so tunashukuru sana thank you very much you may allow me niende nikaongea na Mawax so excited for host gonna be a big reveal kuna swali Chumamoto Kiraiko Master tegoko Imani Ground mwena wa Ruiru na nitwihariirie K-Fest nio mothe mweri 6 niwe twetereire we shabiki wito kana shabiki wa aini aria mendete nyimbo cia Gikuyu na oho twina surprise guest no nyende ukorwo ugiuka tukorwo tukinyitanira nawe muthenya wa mothe mweri 6 Imani Ground mwena wa Ruiru Unaweza kuongea sasa huyu. Ai nani? Unajua mimi ndo nimeandika Citizen wewe. Anianze. Yes, gatho cia mwanya mwirori wa Kikuyu Star TV and of course muthenya wa umuthi ni Saturday and of course is the big day tondu muthenya wa umuthi ni gugukire na K-Fest kana Karaiko Festival. Yes, tugo kukundu kuikaine ta Imani Gardens
na nä kå rä a mwago wa K-Fest å gå ikorwo må thenya wa å må thä na å rä a å ragä kä ona kwanjä rä ria haha å guo mwena wa entrance nä wagä kä ona maå ndå no maragä thiä na mbere gå ikorwo magä kä harä ria ta rä u haha å guo nä gå kä ona aya nä andå moä kaine ta Kikope John Tum aya nä andå a pork goat choma koguo waingĩra ũgũkorwo ũkĩmona mwena ũyũ koguo ndĩrakenda ngorwo ngĩgũthiũngũkia gũkũ guothe nĩguo nguonie wagĩũka gũkũ ũguo rĩ mwago ũgũgĩkorwo ũkĩhana namna gani no mbere nene rĩ reke twambe tũkĩmenye ũrĩa tũgũgĩkorwo tũgĩkĩgũra ticket cia kĩndũ kĩũĩkaine ta K-Fest nĩ ũndũ wa mũndũ angĩkĩenda gũgĩkorwo agĩkĩgũra ticket tondũ cikĩrĩ kuo nginyagia thaa ici ũngĩenda kũgũra ũragĩthiĩ harĩa handũ hoĩkaine ta gigs@madfun.com /events 572 gigs.madfun.com/events 572 kana ũngĩenda kũhihinya code nĩ *672*70# *672*70# koguo rĩ na ndĩrakenda ngorwo ngĩgũthiũngũkia ũguo mũri wakwa wa mbica nĩ agũka tũgĩkorwo tũkĩmonia ũrĩa maũndũ makĩhana ta rĩu ũngĩrora mwena ũyũ ĩrĩa nĩ nyama na ĩno nĩ andũ moĩkaine ta Kikope John Tom ndiũ kana he mũndũ tũngĩaria nake haha ũguo gũtingĩaga mũndũ angĩgeithia andũ haha ũguo agĩtwĩre agĩtwarĩirie kĩ ĩtiguo amba ũgeithia andũ ayo yes jambo ũkũgwanjia na marĩtwa na ũkĩmere we wĩ na ũkĩte gwĩka atĩ gũkũ K-Fest yes ngũnyitĩre niĩ njĩtagwo John kuma Kikope kũrĩa nyama choma nyendagia nyama nĩguo oka gwetha wararamu gũkũ Nairobi rĩu ndĩ njũkĩte event ĩno ngetwo nĩ Waithaka wa Jane na wa Kĩrumba nyendie nyama nyendagia mbũri pork ngũkũ chips mũkimo na ngũhũbu Ngai agĩteithia no tuone customer na tũhe customer tũhote gũkĩona tũbia twa Christmas nĩguo hihi macambĩki arĩa magũka ũkũmerĩra atĩa kuma gũkũ kwa Kikope nyama ngũmerĩra moke marĩe nyama ya Kikope tondũ mamenyete kũrĩa kũrĩa girigiri nĩguo moke marĩa gũkũ Nairobi mone ũrĩa ĩkoragwo ĩna cama ũrĩa tũmarinirĩtaga na nyambũri ũrĩa ĩrĩte cumbĩ good koguo no manengere maybe namba cianyu nĩ ũndũ wa mũndũ angĩenda kũmĩkĩka order before agĩkinyĩte no ndĩmahe namba yakwa ya thimũ nĩ 0701 152 149 yes so thank you very much na wakinya gũkũ nyama tũrarĩ haha Kikope yes ndĩrenda ndĩmathiũngũkie ũguo ngĩmonagia ũrĩa maũndũ makĩhana gũkũ thĩinĩ wa K-Fest na reke moke haha ũguo mone ũrĩa mũrakĩharĩria kaũndũ na ndĩrona haha ndikũĩ kana nĩ gathubu ke haha ũguo yes koguo mwĩroreri woka gũkũ ũguo we well sorted yes koguo acio nĩ andũ moĩkaine ta Kikope yes na nĩwona makĩrĩ na ĩngĩ haha ũguo mwena ũcio koguo gũkũ nyama nĩ kwa wĩingĩ koguo ũrĩa mũrakiuga mũtikĩrĩga nyama ya Kikope mũndũ ararĩra nyama aikarĩire nyeki aya mũndũ ararĩa nyama aikarĩire nyeki koguo mbũri ĩyo rĩ ĩrĩithĩtie ĩkarĩa nyeki tũgacoka tũgaikarĩra nyeki mũgaikarĩra nyeki ĩyo mũkahota kũrĩa mbũri ĩrĩa ĩrĩte nyeki ĩyo ndakwĩra so thank you very much koguo acio nĩ andũ moĩkaine ta Kikope na mwena ũyũ ũngĩ tũkĩrĩ na andũ aya nao nĩ Githunguri Foods ndikĩũĩ kana he mũndũ ũngĩ tũgeithia haha gũkũ kwa Kikuyu Star TV watu wa Githunguri yes haha nao tũrĩ na andũ wa Githunguri Foods karibu sana maybe nĩ ũkwanjia na marĩtwa maku na ũgĩtwĩre ũmũthĩ mũharĩrĩirie kĩ macambĩki a K-Fest njĩtagwo Winnie kana Mrs Githunguri Foods andũ aingĩ manjũĩ Githunguri Foods tũndiraga na nyama choma mostly based harĩa Kamakis twĩ Green Spot Gardens Green Leaf Gardens twĩ Midnight na nĩ tũrĩ mariko mangĩ o gũkũ Keno everywhere so handũ hothe wona Githunguri Foods ũkamenya hena mbũri ya gũcina we are the best iyo nyama choma plug wa mbũri icio nĩcio twendagĩria wateja aitũ na nĩ matũĩ na maybe macambĩki arĩa magũgĩũka gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ what do they expect from maybe no nyama mwĩnayo kana mwĩna indo ingĩ ũmũthĩ twĩna nyama choma kama kawaida na nĩ tũrĩ branch ingĩ ya catering so twĩna mwena wa buffet so angĩkorwo ndũrenda nyama mũno no ũthi mwena ũrĩa wa buffet wĩna mikimo wĩna mĩcere wĩna chips everything ya na no accompany indo iria ciĩ mwena ũrĩa wa buffet na nyama choma yes na maybe nĩ ũkũheana namba yaku in case mũndũ ũngĩenda gũkĩonda mbere nĩguo agĩkorwo agĩkũhũrĩra namba ĩyo na agĩkorwo agĩkĩmĩka order yake okay namba yakwa nĩ 07 2 2 8 2
2 kibogo ithathatũ. Kana rĩu na Gĩthwaĩri nĩguo andũ mathiĩte na andũ kaingĩ matiendaga kwĩgia mũno. In Kiswahili ni 0720 824 006. In English 0720 824 006. Yes. So thank you very much. Na andũ othe irio tũragũra gũkũ ũguo. Mũndũ akinya gũkũ K-Fest gũkũ ũguo Githunguri Foods no wekũigua gũkĩrĩ na buffet gũkĩrĩ na nyama gathubu gatingĩkĩaga. Koguo we wakinya na mbe twanengerwo hau ũguo korwo ũkĩmake order yaku gũkũ thĩinĩ wa K-Fest. Nĩ mwago mũnene mũno by the way. Na koguo thank you very much. Ona niĩ ndarĩkia haha toka nĩ magũgĩũka gũkĩrũma. Sawa, thank you very much. Yes, koguo mero no tũragĩthiĩ na mbere gũikorwo tũgĩthiũngũka gũkũ ũguo. Ndakwĩra gũkũ nĩ thĩinĩ wa igongona inene rĩa K-Fest na nĩ wega ngũririkanie ũngĩenda gũgĩkorwo ũkĩgũra ticket nĩguo tũgĩthiĩ na mbere nĩguo ndũgagĩkorwo ũkĩhetũkwo nĩ mwago ũyũ. Ukorwo experience performance ya Ainita Waithaka wa Jane uria ni the host of the event gukire na andu ta Samido aini othe aria ukoragwo wiririire gukorwo kimona thekani othe andara Sara magũikorwo guku muthenya wa umuthi ndakenda ngorwo ngimuthomera njira ya kugura ticket uragithi kuria kwa gigs.madfun kono ngikorwo kiona ticket icio na oho no ukorwo kihinya *672*70# *672*70#. Koguo ri gura ticket maundu magithie na mbere. Koguo acio ni andu moĩkaine ta Githunguri Foods ngagikorwo kiona nyama ciao komonie nyama uria cigicinetwo haha uguo niwe cietereire nyama icio ciothe na nona andu haria makiri very ready mundu agikinya guku uguo ni gwikenerera mwago wa Githunguri Foods na ni magikorwo makiheana namba. Koguo wakinya no gikorwo kimake order yao na maundu magikorwo makiri mega. Koguo no turagithie na mbere na ru kuri andu aria matenda uhoro wa cai na ki mwero ndirakena gukiri na tent ĩngĩ ĩno ni ya kindu kĩoĩkaine ta Guinness ĩno ndirona ni tent ya Guinness Smooth. Koguo angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũkunda kanyamũ kao yoĩkaine ta Guinness ona we ũkĩrĩ well sorted. Koguo wagĩkinya gũkũ wagĩkĩrũma kanyama harĩa ha andũ moĩkaine ta Githunguri Foods ũgagĩũka ha ũguo ũgagĩkorwo ũgĩkĩnyua kanyamũ koĩkaine ta Guinness Smooth. Andũ a Guinness Smooth ndiũĩ kũrĩa makĩrĩ nĩ mangĩagĩtũgeithia no ndikĩũĩ kũrĩa makĩrĩ andũ a Guinness no nĩ sana tũgĩkorwo tũgĩcokereria kumania na hau tũgagĩũka mwena ũyũ ũngĩ. Jambo tũrathiĩ tũkĩraga andũ moke gũkũ K-Fest nĩ kuo kũrarĩ ũmũthĩ. Yes, koguo twagĩũka gũkũ ndona kwĩna andũ angĩ gũkũ. Yes, erorire Kikuyu Star TV uka marehe ũguo ukishuka Ruiru rĩu twĩraga atĩ rĩu direction manegere direction si Imani yo garden estate ni Imani grounds iko tu some few minutes from Ruiru. Ukifika si tumesema hapa ndo welcome drink. Nataka sasa umemaliza naye nataka ukuje uongeleshe watu wa Kikuyu Star TV wako hapa hivi uambie mnauza nini sijui ama ni juice ama ni nini kuja utuelezee hapa hivi. So utaanza na majina na utuambie mnaitwa wakija nani. Yes. Welcome. Oh, sawa. Yes. Mimi naitwa Christine. Njitagwa Wambui. Aliageze goko yona ndirarigwo. Wewe ndungina nĩ ngũriga gũkũria tiage ciũria na kĩrĩa na Gĩthwaĩri. Gĩthwaĩri na kĩrĩ kidogo. Aria Gĩkũyũ kĩu tunasikia lakini hatuwezi ongea. No nyie njitagwa Wambui na twi haha K-Fest. We are just getting ready. No turehariria haha hena eno ti juice. Eno ti juice. No heneke. Muona mundu neno. Eno ni kamurati. Gaka ni kamurati na ai eroreria Kikuyu Star TV. Gũkũ thĩinĩ wa K-Fest rĩu ona kĩrĩa gĩgũtũma ndikaume gũkũ ni gaka. Ni kau katambla. Welcome. Ukifika unafika hapa hivi bado hatujaeka brand yetu lakini some few minutes later. Mnajiita nani? What do you call yourself? Ndĩrĩ kũgĩa mũndũ ũgũtwĩra ũrĩa mwĩtaga tondũ rĩu rĩ it's a new brand. Oh, it's a new brand. Yes, it's a new brand. This is our first like event. Lakini ni vitu legit kabisa. Lakini sasa hata kama ni new brand si obvious mko na namba yenye mtu in case akitaka kuorder awaseme niekeni mitungi 3 na kuja K-Fest. Yana namba 07 43 539 543. Piga hiyo namba haraka kama unataka hata delivery tukupigie mpaka ukiwa uko Mandera tunapiga. Lazima kila mtu asikie home. Lazima kila mtu alewe by the way. Hata si ni kwani tunauza nini hapa? Lazima kila mtu alewe. Kila mtu ni lazima asikie poa. At a very very affordable price. Yes. So thank you very much. Piga delivery ya order yako. Ũgũka gũkũ kũnyua kamũrati na kĩana ndona no karakererwo harĩ ũguo nĩ njamba ndona athuri me harĩa thutha ũguo no kĩrĩa
no kuhariria marake hariria na ndake na muthuri akire hau uguo na ndarikia kumemerekia guku by the no ndirikona ni ngiguthe tambra yako imwe yes koguo ni mwakiona erore ni mwakiona kuria thutha mitungi ni maingi ino tutingenina no ni njui kurigana na andu aria meguka guku K-Fest no mwetirie ngi ni ngugira njigira uguo I promise koguo mwiroreri iyo ni base ya Muratina na no agikigwa na mbere ungikihura ungikienda ni tugikorwo tugigikira order itu hau uguo niguo twagioka guku thiini wa K-Fest maundu magikorwo makiri mega makiria koguo no turagithii na mbere no agikiona guku brands ni nyingi makiria gukiri na andu maretwo LNT niyo ndihetitie niyo acio LNT makire haha uguo yani andu ni aingi ndakenda tugikorwo tugithio uguo ngikuonagia na tugithiungukaga uguo ndenda nguririkanie kuria ungikorwo kigura ticket muthenya wa umuthi no ukorwo kimeona haria thiini wa gigs.madfun no ukorwo kigura ticket muthenya wa umuthi na oho no ugikorwo kihinya *672 *70 hash *672 koguo no ugikorwo kigura kindu kiuikaine ta ticket yaku na hao uguo mwena uyu ndirona kwina andu ndio kana ni Finsco saseni hapa ni Finsco Africa look erori leo kani muigo horo wigie Finsco Africa sijuka tunaweza ongea na nani one of you maybe atueleze mambo hata kama ni Kiswahili haina shida kuja tunasema ni si the reason I don't know even your musicians so the right not musician tunaongelea mambo na Finsco kuja hapa yes yes so mwerori wa Kikuyu Star TV tuko na watu wa Finsco hapa hivi wacha tusalimie na mrembo wako hapa hivi atuambie siku ya leo what are they here to do hiyo ni Kiswahili mzuri ama ni Kizungu wamekuja hapa kufanya nini siku ya leo hapa kwa K-Fest so salimia watu na waambie what to expect. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Zamzam from Finsco Africa. Finsco Africa is a real estate company. We deal with properties in Juja and Thika. One of our famous projects inaitwa Thika Groove Chania. Thika Groove Chania is 300 acres. We have already delivered 100 acres. Watu wamepewa title. Na tuko na nyingine iko Juja inaitwa Vantage View na sio pesa mingi by the way 50 by 100 uko Thika Groove inaenda for 3.8 million quarters inaenda for 7.3 million na half acre ni 14 na Juja 50 by 100 inaenda for 2.7 quarters inaenda for 5.2 na half acres inaenda for 9 million and the good thing about our projects is kuna kuaga na financing kama ya Juja unaweza finansiwa na DTB up to 70%. Ya Thika National Bank can finance you up to 70%. So karibuni sana, tuko huku leo inform about our projects na tungependa mkuje hapa kwa tent yetu. For more information, tuko hapa. Ukiona tu mtu amebrandiwa Finsco, we are here ready to serve you. Yes, wapatie namba zenyu in case mtu atake kufanya any inquiries. So namba ya kwanza ndapeana ni 0706 761 834. Unaweza piga hapo. Yes. So thank you very much. Na mtu yote anakuja K-Fest. Ni vizuri hata ukijibamba bado unakuwa na kaploti na uko na shamba mahali. So Finsco wako huku juu yako, ukikuja huku kuja content yao, ulizia, kuja weka deposit, umesikia hata kuna banks zinafanya financing. So kuja ulizia hata in fact unaweza uliza saizi na ununue baadaye, si ndio? So huku K-Fest kila mtu ameangaliwa, unasikia wale wakununua mashamba Finsco wako huku kwa ajili yenu. So thank you very much. Sisi tunazunguka huku tukionyesha watu ndio mtu akifika ajue where to get what. Yeah. Sawa, karibuni sana. Tumeshukuru sana. So thank you very much. Yes, na tuko na watu wengine wacha hata pia wa hivi kwa kamera hivyo watu wa Finsco. Yes. So thank you very much. Yes, so mirori wa Kikuyu Star TV. Ndathi na mbere guikorwo ngiguthiungukia guku kundu kuikaine ta igongona-ini ria kindu kiikaine ta K-Fest. Na ndathi uguo ngikuririkanagia uria ungikorwo ukigura ticket uria ungikorwo ukigura ticket ni *672 *70 hash. Hao uguo ndirona hena andu moikaine ta drop and shop. Kuna mtu yote ya drop and shop tunaweza ongea naye hata kama ni dakika mbili. Watu wa drop and shop. Kuja tuko kwa kamera. At least unaweza tuelezea kuhusu drop and shop na vitu kama hizo. Sawa. Yes, kwa mirori wa Kikuyu Star TV kokene na andu moikaine ta drop and shop hata wako na tent yao hapa hivi. And mago ikorwo magitutariria watu wa drop and shop what do they do na wanafanya nini? Mtu tu yote tu. Yes, wote tuongee na our brother hapa hivi. Niaje? Poa sana. We chonjo kwa gikoka atwarie Githwairi kana Githungu. Huyu hapa.
So karibu sana, this is Kikuyu Star TV. Nataka tuelezee watu wa Drop and Shop ni supermarket, ni duka ama ni nini, na siku ya leo what are you here at K-Fest kufanya nini? Watu wa Drop and Shop ni supermarket. Tunapatikana pale Tatu City, tunapatikana pale pia OJ, tunapatikana pale pia Makuyu. Tuko hapa kwa ajili ya kuuza vinywaji za Coca-Cola, Minute Maid, nini, baridi, Monster na juice, pick and peel, hivyo vitu kama hivyo. Yes. So watu wakuje hapa hivi wanunue soda nini hizo vitu zote. Watu wakuje tuwapatie soda. So tumejileta hapa kwa ajili ya watu, tuwapatie soda, wafurahie, wakisherekea na event, wakunye vitu baridi, na hii jua unaona vile iko. Jua imewaka sana. Yes. So thank you very much. Na watu mkiingia hapa K-Fest, soda, maji, afya, Minute Maid tunanunua hapa Drop and Shop. Drop and Shop. Yes. On your hii ni mkono gani? Hii ni mkono ya left. On your left ukiingia tu hivyo utaona tent yao wameandika Drop and Shop. Kuja nunua soda, nunua maji na hizo vitu zote, mambo iko hapo. Wale watu wa Chesa zote ziko hapa hivi. Na nimeona by the way mko hadi na ice creams. Yes. Hizo vitu zote. So thank you very much. Wacha nizunguke huku nikiwaonesha venye mambo iko. Asante sana. Yes, so mwero no turagithie na mbere. Ndakora ni mwago wa kindu kiwikaine ta K-Fest, na nwakiona ni ukihaririirio na njira nene muno. Mundu wikaine ta Baby Top akiri guku, mundu wikaine ta Withaka wa Jeni akiri guku, na nikio ndirakora we angiko wi hau mucie. Ticket turagura thiini hari wa Mad Fan, kuria kwa Mad Fan. Na aya no andu angi a kindu kiwikaine ta Githunguri Foods, ntukwaritie nao hari iguru, koguo ni mari ndona jeshi ni ngenu makiria. Metereire muke niguo mugikorwo mukigura guku kwa Githunguri Foods. Etiguo ngithi andu ya meri ona we wa Githunguri Foods. Ndi wa Githunguri. Lakini sijui Gikuyu. Wow, sawa, wewe ni wa Githunguri, si ndio? So what do we expect from huku? Naona mmetayarisha pocho. Tumechoma nyama mzuri, tumeimarinate fiti hapo hivyo. Tuko na machips hapo hivyo, tuko na ugali, kila kitu kitaka unaipata hapa hivyo. So thank you very much. Tulikuwa tumeongea na mkubwa wenu pale juu. Nikasema pia nyinyi mwasalimie. So watu wakuja wakule chakula hapa hivi. Nyama na kila kitu ni hapa Githunguri Foods. K-Fest ukifika chakula bolisi yothe turari haho guo. Na ndaigua ngina mwena buffet. Mundu tare wari buffet umuthi turamirira guku kwa Githunguri Foods. Koguo ungiuka K-Fest by the way ndukari ona ki. Usikule kitu na ndukanyuo na kitondu indo ciothe we well sorted. Yes. Bogi huku imejipanga, ninyi mnangojea mufike. Yes. Niguo. Kila mtu tupatane huku K-Fest. Yes, so mimi kazi yangu ni kuwazungusha ndio mtu ajue mahali atapata kitu. Kama ni kitu ya kuuma ni kwa Githunguri Foods, ndio? Wacha niongee na watu wengine wako hapa nyuma. So yes, so Mwerero wa Kikuyu Star TV na wage keigwa, na tuko na watu wengine wanaitwa Nesto Professional Making More Possible, si ndio? Nimesoma vizuri. Hebu kuja usalimia watu hapa hivi tuelezee pia nyinyi mnatengeneza nini. Akaribia mtu wa kamera. So salimia watu, waambie maybe hapa kuna fanyo nini. Naona hii naionaga sana. Hebu tuambie. Hi guys. We are dispensing coffee machine. So we are dealing with the coffee with the Nestle product. So today tumekuja kwa events ya K-Fest. K-Fest. I think it is Mugithi night. So tumekuja kuuza kahawa. So kwa kahawa tuko na kombe kubwa na ndogo, na pia still utapata variety of coffee. We have espresso, black coffee, white coffee, cappuccino, cafe latte, and we have mochaccino, hot chocolate, milk chocolate, and cardamom tea. So both are small cup and big cup. So hizo zote niko hapa kwa tent yetu. So kama unakuja huku K-Fest na wewe si mtu wa kutumia vitu kali ovyo leo nini, na hata kama unatumiaga by the way, kisha unaweza fika kwanza upige kikombe ya nini ya chai hapa hivi na wasikia wako chonjo, si ndio? So mkiingia tu direct utaona hapa hivi, mko tu hapa hivi na wako na tent poa sana. Yes, so thank you very much. Watu wakikuja lazima wakuje wanunue hapa chai. Kama kuna chai na kunywa, tunakunywa hapa hivi. Ukiona kila mtu anataka, it all starts with Nescafe. Yeah, all starts with Nescafe. Kuna wengine lazima kama Nescafe ndio. Hata by the way ya kupata nguvu, unajua inapeaga mtu nguvu nyingine mzuri sana. Yes, so thank you very much. Mimi kazi yangu na mimi ni kuzunguka huku kuonesha, na tunaona kuna watu wengine wanapika hapa, sijui nini napiko. Sasa excuse kidogo. Mimi niko kwa TV na ninashangaa nini inapikwa hapa hivi. Do you mind telling us? We have a lot that is going on. Nyinyi ni wakina nani? We are choice meats. We serve hot dogs and sausages and like quarters.
That is chicken leg quarters. That is what you're serving today. Yes. So mtu akikuja waangalia hapa hivi. So umesema ni hot dogs? Hot dogs, sausages, and leg quarters. Yes. And a lot. Mko na namba yenu in case mtu anataka kuorder before afike? Before afike, we will place a number for you so that you just call when you need anything. Yes. So thank you very much. Nilikuwa nataka kama ungeisema, unajua hii video watu wataona wakiwa nyumbani before afike. Let me clarify. Namba iko kuja. Huyu amesema namba iko. Which is the most official. In case mtu anataka kuorder, unajua. A clear so that I don't contradict myself. Let me ask my boss. Sawa. Before tuzunguke hapa tutakuwa tumerudi hapa hivi. So thank you very much. Na watu wakuja wakule hot dog hapo hivyo. Kuna pale ile Lililand. Iko wapi hiyo? We have another joint here. Hebu kuja tuone kwanza. Kuja. This is because of drop and shop supermarket. Drop and shop kutoka pale hivi. Tumeongea na watu wa drop and shop by the way. Okay. Na mimi na dropigi kwenyu pale OJ. Na dropigi huwa na drop and shop hapo kwa hiyo supermarket yenu kwa hapo hivyo. Yes. My name is James. This is the director of Drop and Shop. Oh yes. Courtesy of Karaiko Fest. We are here as vendors. Tumekuja show. Tujibambe, tusherehekee. Na tuuzie soda, Monster, kuna ice creams. We have halal there, hiyo ni akina kebabs nini na coffee pale. And we have ice cream. Yeah, all soft drinks here. So maybe watu wenye wanakuja huku, what do they expect from you? Maybe services zenyu and all that. Good service. Sisi tuko ready, tumewangoja sana. So we're gonna make sure that kenye umeitisha hautakosa. Order ni mingi. So usifeel kama kuna kitu itapungua. Tuko na backup mzuri, tumejiseti. Nayo kwa kujipanga tumejipanga. Tumejipanga kabisa. Vizuri. So hakuna kitu tusikia imeisha mpaka asubuhi. We have enough stock. Yes. Na maybe juu ya mtu maybe outside here sasa maybe mtu akitaka kushop kwa supermarket yenu mnapatikana wapi na wapi na wapi? Drop and shop we have 3 branches. The mother shop is at OJ iko pale bypass. Yeah. Ukipita Shell on your left kama unapanda na hiyo karibu OJ Reloaded, tuko hapo katikati ya Shell na OJ Reloaded. The next branch iko pale 36 ndani, place it wa Unity Homes. Unity West hapo kwa gate we have a branch there. Pia ni branch yetu. The third shop iko pale on your way to Kenol, place it wa Makuyu. Before ufike Muranga Teachers College, we are behind tuko kwa hiyo highway place inaitwa Huhi. Yeah. Wow. So thank you very much. Na watu kama ni shopping ni kwa drop and shop. Watu wote wa Ujai Ruiru hapo ndo tunaenda tuna drop and shop. Hapo kwanza kuna hiyo main branch inajulikana juu hata mimi wana shop hapo na hizo tu areas tu za hapo hivyo. So thank you very much. Na kazi poa sana. Watu wakikuja wameona mahali watanunua hizo vitu. So guys, tunaendelea hivyo. Nimekwambia hii maneno yote hatuko mahali kwingine, tuko ndani ya K-Fest and as you can see this other area. Sasa inafahamika kama Taste Like Home. Hii ni area kitu inafahamika kama nini? Manyata. Kwa wale ambao wanasikiaga Manyata. This is the Manyata one. So hapa hivi as you can see wameset vizuri sana. So ukikuja kama wewe ni shabiki wa kubogia Manyata, ukibogia Manyata unasikia uko chonjo. So this is the area. Kuna hao watu wa Manyata hapa, sioni kama kuna watu wanaweza ongea. So nataka niwazungushe so ndo dune gugu tuthie turekereirie. Tuthie turekereirie riu mwena wa mbere guku nikuo kindu kikane ta stage gukiri na niwagikiona gukiri na kambuni ta cia Odibet ni makirugamirire igongona riri ria K-Fest na ngũririkania ringi ungienda gugikorwo ugikura kindu kiwikene ta ticket, ungienda gugikorwo kigura kindu ta kiwikene ta ticket, uragithie haria thiini wa thimo yaku, athi haria thiini wa thimo yaku ri mathe no stage ya K-Fest. Koguo stage ni weno guku nikuo aini othe magwikorwo magikinira karaiku mugikorwo mugikimuonera haho uguo na inyu mugukorwo mwena uyu tamonie mwena uyu onesha hiyo side ku nikuo mugukorwo na inyue riu ndirakenda tugikorwo tugithie haria uguo mwena uri ungi tugikorwo tukiraniria na mundu uwikine ta Stacy wa Digital niguo agikorwo agitutariria maundu macio maingi makiria na kuri na mwena uyu ungi ona kuo aya ni andu acio ni andu agwika atia riu mamwathani no ona kuo guku guothe ni K-Fest koguo ri ngumwiraga ungienda kugura mundu wa kamera riu ukatuthie mwena uyu ungi ngumwiraga mungienda gugikorwo mugikigura kindu kiwikanie ta ticket
Ukitaka kununua ticket unanunua kwa *72 *70 hash. *672 *70 hash na uguo niguo maundu makihana na of course tukirikiriria uyu ni mwena wa kindu kiikaine ta VIP, the VIP area magikiona ikiri ha mwena uyu guku mwena wa kurikiriria koguo uguo niguo maundu makihana kuma guku kundu kuikaine ta ground ya K-Fest na ni wega ugikorwo ngiuka niguo ndugagikorwo kihetukwo ni mwago ndigwiciria twariki igongona ri ndigwiciria kwina ringi ta riri na ndingenda ugikorwo kihetukwo koguo gura ticket waku hare thiini wa *672 hash kana kuria kwa gigs.madfan. So thank you very much. Uguo niguo maundu makihana tuone na guku thiini wa K-Fest. Niguo